Rongasar kali datatum TVDC Chairman ke hokalo ni phuang bong chevoi etnangji kali polote chuchi junji pinchi songji karbiang long rongasar mai. Prabjin pen Hamren District Hospital along dead budia gari lapen ki ambulance nang pivek nangji busi KSA lapen ki lugacharli aklim somaratum kachisong. Dipurong nihang patharalong raki beha klembang phiaphan dimklong chakchilu pusi rong nihang patharalong kitu bomatung pen pachinipon. Bukulia Police Station ke parlo angkang along inut ki thitang abangarpum ke longpon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen. Pinivo signify thom kebarni karbiang long rongasara mayatum taralangsu karbi people hall Saint Merjeng auditorium hall along pirang kiamai kangni. Kedamtang suri hinirap honing kan pen karbiang long rongasara may mahang pathek pondet pen TVDC aparman nang chisonglo. La ana ningkan nang chisong det pen non kichunji ahut anki rongasaratum aphan chingki chingwai bi pin pensi rongasar kalideratum aphanta TVDC chairman people labangso buthak rongasaratum chisong dun vekatuma bangki amena vidun det si chisong dun de pinatuma phansi TVDC chairman pek pondetlo KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghangta rongasara meyalongta TVDC chairman ki rongasaratum si denglong chotji pusi ningji ponlo Bonda nona pia bangki rongasar kalidera tum si TVDC chairman nang chirai longki karbiang long rongasar mayatum chedonun thekthi lasini phuang bong rongasar kalidera tum TVDC chairman alu chevoi thu etnangji rongasar tum veka phansi TVDC chairman pipon thunangji kalipolote karbiang long rongasar mayatum pen KEAC adon rialong choche junji pin kache songasai dengponji 2015 and content nitum pasutul nitum karjunglo ro sarmai amhangna pathegden timian labangso TVDC aphan nitum nang song pen timian nakichuna porohut ichokchi theglong lok kala haloje ronga sar kali aphansi iponet tiponara kichensi alam la halo nitum ning kang sampi ge hala suhut Karbiang Thomas Consiga CM batai ta mayalong nege ponoje mo TVDC nang chulo pulo dang te nangli tum rong asar phansi labang so chairman ke nang tipo pusi nege lapen alangli sinege loje rong asar kali pulo te member da dudulong le pang nege hartu le to amailang batai amailang ka son nege le ta non make TVDC nang le rok athibage a chairman ke sab BJP member tum saide lapen hala a member itu TVDC chairman lo member ota top BJP ase la pulote nilitum ingkan kre hini na je song ke khang ale re abidal la pen ako isi nilitum van karbiang lo autonomous council pe la bangso gadget nang papas di appointment ave pin phansinon mangke tithure tel la bangso appointment na piki kopiali sitolang ho la solam tin pinang oto lasi jongsi alang litum ni khong bong apor kilo karbelo ton council atom phan CM tan tenglok EM don phanda apor kilo ni pho tarik khong bong si non jitu ki pitang appointment an chigidro re pulo litum tarik sok pan bang litum hanga se donang kok litum karbelo an sihil kidoan yes karbelo rong sa do adame litum lake garste ke meduna koko kali bulo te nitum mo labangso kachisong hut pene akasik sak do bulo te lake karbenglo autonomous council CM ten tenglok alang le to kulidon adai che nangi lapen te jog si alang tum la tidantang homosi ingko ra choklo ipome ki tidoan non tidoan jog si chigidro de bulo te mo kiwang gilang MEC election ho ki nitum rong kolilong me lagi khatang lo kan kumara rong sarti hada kicak ma kala bang sorong sa bhamen tin expansion polo nitum asong basi so flop ko nitum ke kadang rong sarmai basi so flop alang nitum ha Lapen Dipu Town ke parlo angkang anki TVDC chairman pipon pe bonta Dipu penaka breakdown ke parlo angkang anabang ke TVDC parlo pon et
la si dipu taun na phan ke palom pon wong ki chokji taun ke par luang kang TVDC chairman pipon pe polote pipon pe rapet nangji lapen Karbi Anglong ronga saramayattum traditional village development committee le kenangji kali traditional village development council si kenangji athei committee puki malom sovet aphanchot po lasi traditional village development council si kenangji pusi Karbi Anglong ronga saramei tiripi kongchun bang harsing rong hangpen sodak pen pachini pon lapen akoi si bangke gitu tahun ke parlo phanke pipe kusalang ledum pulo kita before tahun ke do atomase pipe cho another bukulia langkhe bukulia lapan harughat langhin kapre ka tahun ke parlo long ke TVDC do thai only the two long se bicho labang ke chokche pabe labna po do labna po ang tonti lekin machine ni bangke apel akoi si bangke traditional development council galijaroge traditional development committee buna lapang committee po hamu bang ladang po lamu committee po hamu ke pinido pina abe pinap nang funji dhai pinap nang funji dhai lasi laso committee po hamu bang pagir nang ko lake traditional development council bang pin to ki nang kini committee bang la konmal mang chok chi labe lapen alang le tumsi pulo je akoi si councilor sor thang ni yok dun delo pusi pida non ma kalidar je councilor sor dak nagaji yok da towar chibidin ko hara councilor thurti ave ta thang nakle mun e boda ke tok ko labang ke chok chi labe nitum han apanong pita na panong pi pameno na panong ni pita na pi dhang ya bo lapen akoi si bang ke lang le tum ki chok chi dola jesu senta bang be pin Koma officer dong na to londe hema long pene to kara se amugaro pulsonti ekdom jahat ha diklan thabra lasi labange chokche sensas ta bang pamini puni tom bare ta pulo sida lom ke sensas ta bang pin bansi alang le tum labang so a chairman da pibori jale la lo pote labang ke chokche pam ni lo cancel ha ada chen ni lage mo by chance suluk sodak do ko lo pote ada chen dek ni cancel ha lasi ni hin tan ipu damang lale na to no na mat project pen labang so appointment bang chibito srak na po chibito de pulong te mo ni tum tarik chok pen bang kene to hanga se dak cancel lagya la masidi mohala sopo ni tum thang na ta post thak lole ni pen tum samjin de ni kep tong do pune ni ko tong do pune tum mohala so ki thi yang do ko pulo tong te lake kar deng lo ta council CM tan ada ku che nang ni Hamren District Hospital along Det Budia Hemkong long kapiteta jok iroya prang karitang ribika terang piaphan rong aradatum ke char chongsi hem an kachipon lasong si karitang RA phang cho phan setame Hamren District Hospital along pen kichitang abang arpum bait pensi hem an kachipon na Labang so putha Karbilo Charlia Song Hamren Regional Committee atum ning duk chepaklangsi pinini phai thom kep vusiga chiklo Hamren multi building atheng no pen luga Charlia klim somara tumpen armu chejeng pongsi joint director aphan pin puralu kapajir KSA long live KSA long live KSA long live student unity long live Labang so pinpura lualong ke jong pon laki prap jin pen Hamren District Hospital along Det Budia Hemkong long nang pivek nangji lapen ambulance ultrasound machine lapen CT scan machine nang pivek nangji pusi pinpura lualong jong pon Hamren pen Raikombi Karbi long ria birta Condolence come peace relief padu ponlo just met pet condolence ke padu nang ko bangela pulo ke damtang iruya prang dak porbot along inu da bongso ribika terang pi alangli girls school Charlie Boy also pi alangli dak medical along se cham dam nang koklo alangli apran dam det pen pi pusita mila dak ambulance facilities that body carrier facilities ka ve yoi ni alangli phan rong sorsi ki bupen kachar chong besi ponong koklo lapen thu akon ni oma phi dak RA phangcho pu dak waisong college student alang tami dak medical along se apran chiwoi lo alang le apran dam det pen officer me alang li det budi carrier ka ve yoi ne dak pen bite pen si det budi tami chiwan nang lo asi si district hospital along ma de Hamren arong supi
along ma lan ke thia medical along si dead body carrier ka pen la son ka chibu pen ka chipon nang bait pen ke ponang ko bangani tum therak duk lo la pen ning duk GPC la bang so program ni ke se hamren branch hin pen party pi pon lo la sochot kali ako la dead body carrier ka vechot kali dak CT scan la pen ultrasound pen chenglok dak 108 facilities tame kapre thedung dak si district hospital long ke do nang facilities an abang nilitum dak joyke pen ke thegon long abedet aso joini si penang kisung la dak che tonglo asi nilitum pini la bang so ke se ham sila bang so media pen ako puthot pachini thua bang ke lalo je kapre ka plain area long non la pen kapre ka district long nitum thegon long je ambulance la pen ki ong dung la pusona bang ke MP care fund pen MLA care fund pen la puson ki pita dodo sita minno la dak bang la puson nilitum thekon long ledet asi nil adjustment pe tuning ring tung non ilitum amri constituency pen ilitum kachupat he MLA la ke alangli ke doctor background pen si alangli MLA ang hoyan tame pinili duno la si dakiso ke lana along PPC ke nang sot ma ba ke alangli chini pa me pot alangli hin jongjong hin besame la bangso MLA care fund pen la dak medical along bang RD nang pidun pen si dak awar sai ki pidulia panilitum ka bilo charlie song hin pen tuning ridun lo la pena bang ke pamo joint director matame mai hong jai long matame ningje lo je dak bang ke dead body carrier bangke MP Biren Singh Ingti MP Kibo Mosi daga bangke alangli MP Care Fund bensi dead body pichot pusi arjulong lo pulutang te it's been almost 15 years long gap bang so facilities bang avid data son si hamren arada bangke chechak nang lo si lason inon kaching thura por pusi kado kabe tame chini lo sarkar tame puriborton sarkar pusi chipu lo laso puriborton sarkar ang bangsi tame lason ki sungni tum chechak nang pulote daga bangke nilitum bangke ning kiduk lapen ka therak bensi nilitum bangke tonang kobi nitum west card bianglong justament pet hamren along labang so medical lang bilo puning ke banganing nang pathenakri karbilo charli asong pen tuning rilo je karbiolo ton mas council ke ja poning ke thenai ituma CM la pen MLA Dr Tuliram sir nangli nilitum aning kiduk nilitum aning ki oil la pen nilitum akar inang buji pen abang so dak pini ituma kimang son to anstami ke applying fan system nang endu nai pusi tuning rilo MP fan sitame ke damtang Biren Singh Ingti ning ke dak MP Care Fund pen la dak hamren civil hospital afan awar sai piun polote ituma Umar Singh Tiso sir MP sitame la bang so facilities ki piaja kong ke dui pusil tum ni thedam lapena bangke non dadak itum amri pen kacho pathedun itum doctor habiteron stami alangli medical apu thake knowledge do pami apot daga medical funds tami RD nang pidun po pusining thelo lapen sikijutsi niltum pini ning ke thepen si labang so akache song niltum ington ponlo sitami labang so ning kache theyong si thenak polote kewang GR ni bangke lam se ke thedung akache song pensi niltum dengpot thunang kok po pusi media hin pe pachin pon nang letu las pini lang so memorandum kiating pen department pen kupialam chang pini joint director ahin pen lam thedang ki pi bangke hoklo alang li pen dai si ni initiative and report ni tumlong lo sitami non mat ke fulfill kalidet lang ama si ning kang sam puson ke kalidet lo sitami alang li bor ipo busining thelo la pen bangke pini niltum kache song jipo abirta ke long mate che song lo bu abirta ke long pen ama si council pen bangke birta nang pale lo puje immediate la dead body carrier bang pen ambulance bang nang pale populata nang pale chot lang ama si niltum ta ning theklong alam the bangke pachin thek thedat lo tami ning che theseroi lo nang la pen bangke jongsi ning che ang tampen ke bang ke bikicha swatum karbiang longalongta nang ke bat bomajok karbiang longalongta raki beha klembang penchinglok ason kapre kaphere mi mialam kita nang bat bomlo lason si dipharong su pike par luang kang rong ni hang hidimate rong ni hang pahara longta ang tanpen ke bang kicha swatum edon pen edon nang bat bom si non ke apharu adon dotanglo lason si rong ni hanga hidi along ke do prong akeche aswatum rakia hormung ke jor kang hupen chenglok ason kapre kaphere mimi alam kita me nang do bomlo lason si ke damtangar ni tame la so arong ni hanga hidi along ke do edona hemalong dipurai komsai kiatum guruk damsi ongdung rakia hormuda me ne ponlong lo la so hemalong la so prang tami rakia hormu longpon elo non pen phong ni ando tanglo rakia hormu ke ne ponlong la sorakia hormu beha klembang phiaphan dakpen plungnangji pusi rong ni hangalong ke do prong ki cha swatum pachini po la so sai hem beha ki klembang phiaphan jakchilu dakpen plungbek pu lapen ki ahem tami pripon pu pusi longli ahem phu babusing teron pen pachini pon মানুহ আহা মই ঘৰৰ পৰা ৱেলকাম কৰিছোঁ মই আজি ইয়াত অহা ভাৱে মই আজি ৰঙাই পথাৰৰ মোৰ এইটো মাটি মালিক মোৰ নাম হ'ল বাবু সিং তেৰণ তাৰমানে এইজনী এইটো খুটি বেগম বুলি এই মানে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে বাৰে
তাৰ বদনামটো হৈ আছে বা ধৰাও খাইছিলে এক দুবাৰ হা তাৰপিছতে তাক মানাও কৰিছোঁ তাৰপিছত ৱাৰ্ণিঙো বহুতবাৰ দিলোঁ আঁতৰিবৰ কাৰণে তথাপি কথাটো নেমানে বাৰে বাৰে আৰু অশান্তি কৰিছে ওচৰা ওচৰি মানুহ অকল ড্ৰাগছ বুলি নহয় এতিয়া মানে ওচৰা ওচৰি মানুহ অশান্তি কাজা ফেঁচা মানে কৈ লাভ নাই আৰু মাইকীটো সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা মানে তাক ৰাখিবলৈ মানে কোনো এটা চান্স নাই আৰু নেৰাখোঁ আমাৰ ৰঙিহাং পথাৰত এই মাইকী ঘটি বেগম বুলি তাক আৰু মানে নেৰাখোঁ তাৰমানে হয় ইমান দিনৰ পৰা যে ৰাইজে কৈ আছিলে উম। যে 4 বছৰ মান হ'ল হয়। বিক্ৰী কৰি থকা হয়। আপুনি আগৰ পৰা আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আপুনি এতিয়া গম পাইছে মইতোতো ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা মানুহ গ'লে ৰখাটো দূৰৰ কথা হয়। মই গম পোৱা নাছিলোঁ হয়। সেই তেতিয়া কাৰণে ৰাখি দিলোঁ আমি নেজানৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি গম পোৱা কথা আৰু এতিয়া গম নাৰাখে পোৱালৈকে মই ৰখা একেবাৰে চান্স নাই মোৰ ঘৰৰ পৰা এইটোৱে আৰু সিহঁতৰ ঘৰতেই কিয় আড্ডা হয় আমিতো বুজি নাপাওঁ আমি ভাবোঁ চালা গৈছে কিয় গৈছে সিহঁতৰ ঘৰত পিছতহে গম পাইছে সিহঁতে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে ঘৰৰ পৰা কাপোৰ লৈ আহিব ইয়াতে চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিব ইয়াতে আৰে ইটো সিটো আনে কিয় আনে বুলি পেলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ সিহঁতে যে ইয়াত নিচাৰ বিজনেছ কৰে আমিতো আগত গম নাপাওঁ ভাবি বুলি মাতে নব বুলি মাতে আমি এনেকাই ভাবোঁ ভাবি গৈ পেলাই পিছতহে গম পাইছে সিহঁতে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে এতিয়া বোলে ক'ত চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ সিহঁতৰ ঘৰতে ওলাইছে টিন ওলাইছে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা টিন নিছে চিলিণ্ডাৰ নিছে ক'ত নিছে ইয়াতেই পাইছোঁ আমি মানুহজনীয়ে সদায় লুকাই বস্তুবিলাক ৰাখে আৰু আহিলে কয় নাই আমি অহা নাই দেখা নাই নহয় আমাৰ ঘৰত অহা নাই নহয় আপোনাৰ ল'ৰা গম নাপাওঁ আমি কোনে কৈছে আপোনাক আমি কৈছোঁ আমি চকুৰে দেখিছোঁ নাই বিশ্বাস নকৰে উমৰি বহা মুৰ্গী পৰ্যন্ত লৈ আহে আনি পেলাই ইয়াত দিয়ে এনেকুৱা মানুহে পিন্ধা কাপোৰ পৰ্যন্ত আনি পেলাই দিয়ে সিহঁতে ৰাখে আনকি কলৰ বেটাৰী পৰ্যন্ত উঠাই আনি ইয়াতে দিয়ে সিহঁতে লুকুৱাই পেলাই কয় আমি নাই আমি ৰখা নাই সিহঁতৰ ঘৰতে আমি পাইছোঁ বস্তু খোপা আৰে তহঁতে যদি বস্তুখিনি ৰাখিছ আমাক কিয় ঘূৰাই নিদিয় কেলে নকওঁ আমাৰ ল'ৰাই তহঁতক বস্তু বেচিছে হা ল'ৰাকেইটা মানে তহঁতে কব্জা কৰি ৰাখিছ এই ড্ৰাগছ দি দুবাৰ তিনিবাৰ আহি মই ঘৰত হাল্লা কৰিছোঁ যে তহঁতে এইটো বস্তু লৈ কেলে হেৰি কৰি আছে তহঁতৰ ভয় নাই নেকি এইটো কি ভাল বস্তু নেকি আজি মোৰ ল'ৰা খাইছে কালি তোৰ ল'ৰাই খাব হা শিকিব এইটো বস্তুটো ভাল নেকি ল'ৰাৰ পৰা গৈ নাতি হ'ব নাতিয়ে খাব তহঁতে কি এইবিলাকে কথা কৰ নেকি হা আজি সিহঁতে এইবোৰ কাজিয়া বোলে হৈছে সেইবোৰ আমি নাজানো কিন্তু আমি খালি ড্ৰাগছটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰিব লাগে আৰু এই ঘৰ মানুহ বুলিয়ে নহয় ইয়াত যিবিলাক বিজনেছ কৰি আছে তলে এটা গাত আৰু এটা বন্দুক থৈ যে বিজনেছ কৰি আছে এইখিনি আমাক আঁতৰাব লাগে বুজিছেনে এইখিনি আমাৰ আমি ইয়াত ডিফু শশান ঘাটৰ মোৰ শুভমায়া ৰায় মই ডিফু শশান ঘাটৰ গেটতে মই থাকোঁ এইখিনিয়ে মোৰ ধন্যবাদ Pini aruni phai thom kebarni Bukulia Police Station ke parlo angkang ru Samsung singing ti mirbiria dunga towara rai inut ki chitang abang arpum ke longpon rata tumpen inut ki chitang abang arpum thekpon longsi Bukulia rai komsai kya tuma phan birta pilo rai komsai kya tum laso birta longsi adim anpali dunlo lapen ki chitang abang arpum chepari deng pongsi postmortem phain sai klempon lo apran gedam jui sibang Johan arongamekar Krishna Johan pusi pang thekpon lapen rakia hormu mati drugs abisi ki chupensi apran gedam tahai pusi adungarai ke duatum pen pachinipon Pinya Berta Lansi Kangton lo Kardong